Rusija, grad Sankt Peterburg. Zgrada kadetskog korpusa. Evo vrha zgrade. Donji deo je utonuo u zemlju. Merimo visinu prozora na trećem spratu. Uporedite sa prozorima na prvom spratu. Polovina visine prozorskih otvora bila je ispod nivoa asfalta. Istoričari objašnjavaju da je zgrada utonula u zemlju pod sopstvenom težinom. Navodno, zgrada je tonula polako i postepeno. Godišnje je slegla u zemlju za centimetar. Stara fotografija ove zgrade. Fotografija je nastala pre 110 godina. Zgrada je utonula u zemlju na istom nivou kao i danas. 110 godina zgrada uopšte nije pala. Ni centimetar, ni inč. Kombinovao sam staru i modernu fotografiju. Jasno je vidljivo da se nivo kolovoza za 100 godina uopšte nije promenio. Visina prvog sprata utonulog u zemlju ostalke je ista. Prave fotografije su u suprotnosti sa pričama istoričara. Pogledaj ulazna vrata. Vrata narušavaju simetriju zgrade. Ovde treba da bude ulaz, u centralnom luku. Ali ulazna vrata su bila prekrivena zemljom. Nisu kopali ulaz, ostavio bi duboku rupu preko puta. Lomljeni su ulazi u ostalim delovima zgrade. Bilo je lakše probiti zid nego iskopati celu zgradu. Ovako velika zgrada ne može da potone u zemlju bez uništenja. Glupi istoričari nemaju pojma da zgrade uvek neravnomerno slažu. Ova zgrada je izgrađena od cigle. Ako je naselje neujednačeno, zidovi od cigle će sigurno popucati. Zgrada će se raspasti i srušiti. Ali drevna struktura je savršeno očuvana. Prema arhitektonskom projektu, objekat mora imati pun sprat i podrum. Pod zemljom je bilo oko 2 metra. To su tragovi katastrofe koju krije istorija nauke.